Beagan Gàidhlig Isle of Trioblaid Leis Chàr. Nuair a bhis mí an Tiriodh, is tilm a bhí gael corra chuairt an sa Chàr agam. Sé car beag Fiesta a agam, agus coltach rium fhìn ha a fás sin. Yn nuair me dheireadh a bha mí an Tiriodh, bha lá brèagha grianach agin. Bha h-uaile h-uile striomel, nó fluch, nó striomel agus fluch. Thus mi rium fhìn, ha bha mahan, agus betilm cuairt a gael, son jadamh na ga a hocal. Leis a chamera, agus parcel a horst go office fust an bú a bhile. Gabhail mi go toilite, ach an sin chóla mi fuim neonach a tine sa Chàr. Bha chrí, agus bha fás napa visa, agus napa visa. Agus bha mise lem fhìn an rád go baile féitris. Och. Thuairt mi rium fhìn, ha mi an áide donna. Ha mi is smóineach go bhfuil tail an dheireadh. A chaneamh duine uile an seo, dé ní mi inis. Chará mi a géirí stát an mian a ráid. Agus chuam mi a dul gus an doránig mi bú a bhile. Bha a h-uaile duine a sealtain a Chàr, bha a nuaim chamúr. Chará tair an rá idir. Bha Marjorie an sa bhú anna barach loch, agus thugi go en na ga. Chaimi go tuh uile an ráid, agus chuinnig mi Marstain. Thuairt mi Marstain, ha mi an Trioblaid. Ha mi a géirí cúteach leis an rá a Chàr. Chaneamh tair idir. An burin gout má chuteach. An sa bhíneid, thuairt Marstain, bheith mise cúteach gout. Chuid Marstain an tair spéir a Chàr an dheireadh. Duine bhlach cainel. 100,000 tang a bharstain cháid, agus mór an tang de Marjorie cúteach.